Pemirsa sawatara Desa Adat Ring Bali nami Dresta Mepet, nanging arang kapanggih Mepet kalaksana yang salami petang rahina. Sakewanten Dresta sekadi inucap, sida kepanggih Ring Pura Dalem Gede Sukawati, Gianyar, ritat kala piodalan sane kemargiangnya Bran Warse. Lingsir nyerangin Dresta Mepet selami petang rahina, pinaka edan pemargi piodalan Ring Pura Dalem Gede Sukawati. Para istri unucap mapayas agung, raris memargi nuju Pura Beji cengcengan. Anduk mendak tirta utawi toyohning ngawitin ring puncak piodalan namonin rahina anggara kliwon tambir kantos ida betara masinap ring rahina sukra. Tradisi mepet selami petang rahina puniki kantun lestari memargi tur sepisanan ngedautin manah wisatawan. Mepet kawitin saking Jaba Pura Dalem Gede Sukawati nuju Pura Beji cengcengan. Pura Beji punika keempuan anduk tigang desa adat inggih punika Sukawati Cemengaon saha Guwang. Bendesa kayangan Tebuhana Iwayan Adika ngoderang piodalan Ring Pura Dalem Gede Sukawati kemargiang nyabran 6 bulan. Tur nyabran warse kemargiang produsen alit. Ringgala inucap raris kemargiang tradisi mepet selami petang rahina kantos ida betara masinap ring rahina sukra. Yang piodala ina mangkau sakit jadi kantos petang rahina mereka ini upakara dan upacara dikerjakan. Kepedulisan. Setiap awasa, upakaranya nyadur. Penyinap ring napi itu. Ada sering nginep di Ring Sukra tanggal 29 September. Jero mangku dia pasak gel-gel saking Banjar Gelumpang bagi astra ngwedarang tradisi mepet sampun dawa gering kemargiang oleh para leluhur duk masan kerajaan. Mepet inggih punika kerama istri sane mererot memargi antuk mendak tirtatur muncuk kemenyane mepait. Yening duka ring wantah mepayas bunga pepaya renteng. Rohi mangkin anutin alikan zaman sampun pengangge pais agung nanging tetuak nyane wantah pinako Cina serada bakti majeng yang widi. Sapi sanan ngaturang rasa angyu bagyo santukan piodalan sampun sida memargi antar. Turun temurun niki di yang menden tenuning asal mulanya nih menawi mepet niki wit asal kataipun mepait kadang mait kancut dan niki mbak pinako sarano menak tirta toyoning ring beji cengcengan puniki kena. Kenapa Rika kena? Karena beji Rika kan beji milik kerajaan Dumun, tamannya kerajaan mungkin Rika, sehingga dimau oleh 3 desa adat niki. Suece Bali TV.